Ki Nongkhaïi Dewiong ke Jaiñtia sengkat kisang balang ki wahe snong bat kiwe ki lami Paidbah hakasi balang ban persya halor ke jingwan ki trok ki Dewiong na Assam ban lipanha bagi karkhana simen halor ke ni uba Justin Dekhar nongelam ke Jaiñtia kuol maina andila association ulai thu ba mardor na kaliang udisi lokot yakren bat kelami ke jistu jumut ban aila tangi ki trok ki buan mentang singi ulong ru bala menjur banadu ke singi ke babut kin oma aila thu yakiti ki trok bakin dung syaka jelah Down, down, government. 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 We want justice. 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 Government. Government. Mentaga sengi ban yami Paidbah no, kum gi Paidbah ki badai ki Nongkhaïi jong ga Jaiñtia Hill District. Te hadin bangile yami Paidbah angkat bagi seng gi baper ibadon apo Jaiñtia Hill District. Kamtam kerpang ni da senyongu ru ya senjuk kirang ba snong ki balai snok tilang. Te audisi menni hadin ga jingi ki jongi lakhot ini syaga mai ki jingi keren. Tanda ila yo ikalat bani keren batu da ka bau lakhot ini kumbas peungun la runga po ka office jongu rangkat ka jingi don lang as pretender of baderu kli aga jingi dei bat ka law and order nang ta ki he pulit rangkat DC baru ADC ngila poi sya ka jingi keren ka balong da ka bangi snyotu baro arliang DC la kular ini ba senyong bahasa ini ban pelai yagi kali Dewiong ibawan na Assam haduk mentaga sengi namar bagi don ki bala de lot ki don ro ki bala don halenti tengiro kum ki Nongkhaïi jong ga Jaiñtia Hill ngisnyau ba kadehi ban pelai yaktu ki bala don halenti kamtam pada gisa ang turo kanang pensniu syusyu kum tangila menjur ban sya tar adu mentaga sengi tang banadu la syai ga sengi kim dei syuk banwan lanu ro amar disiru la kular banadu la syai kasni unom di syushu ya gino ki permit ya gitu kali wan kit Dewiong na Assam syagani ga jaka ga chongi te la ongro wa un sapha ro ga jingtip ya gini ki bangla ya kran syaga government namar pentip ro government ba ka don ka jingi khi jong ki Paidbah hakum gani ga por bangi maintain bat ngi yasnok tilang haga baniada now ni pandemic ubade COVID-19 tegum ta halor kani ngin sapek bnia ngin saburu ya kibru ban syek habaro national highway laga dei sisane em katkum ga bangi yakren lada kam dei tengi gum giseng ki badon chagani Jaiñtia Hill ngin nang teng shushu ya ga jingi ki e jongi namar ba ngi don Dewiong katkum ka order jung ka Supreme Court ngidon hadu life arlakton habaro ka state bar babon tam udon napo Jaiñtia Hill District kumba kanriu lakton te yaganir ngilay kren udisi ula ong ini we will proceed ahead with the action ngiro ngi ong u ya khmat ya jing action kamtam lele ya arlakton ubaladep approve da NGT committee te uang ba unsaya khmat alor kani khnang ba uniu Dewiong ubangidon haga district ke jongi nginla ban supply kita ki cement factory pada ki don kam yo Dewiong